Mezintrin nihêniya dîrokê kîşk e. Çawa bû demê 5 salan hate veşartin. Nicholas Winton kî ye û çawa şiya 669 zarokên cihî ji bin sistema hêvlerê rizgar bike. Bînerên Ajansa Xanî dem baş. Li gel me bin dîvana storî pêşkêş kem. Li ser demê şerê cîhaniyê duê da serbazên Almanî ji bo qirkirina cihîyan qulaç digeriyan. Zarok û jin û zalam û danamran hemî dikuştin. Lê wî demî Nicholas Winton şiya bibîta qurtarkerê 669 zarokên cihî û ew ji welatê Çîkoslovakya veguhastina Brîtanya. Ne tinê ev e, belkû Nicholas Winton şiya 669 xêzanên Brîtanî peyda biket. و هر خزانک زاروکێکی بخودان بکرد. افرودانل سالا 1938 چه بو. لی حتی سالا 1988 جی بنهێنی ما و کسی نزانی کی او زاروک جمرنه قرطار کرن. حتی وی دمی هفجینا نیکولاس وینتون ناوا پرتوکخانه مالا خدا پرتوکێکی دبینید که وینه نوان زاروکان پیوه و چیروکا رزگار کرنو و گواستن آوان تی داهاتیه نویسین. به ویکی جی نهێنی آشکارا بو. لی آشکارابونا وی بو مزنترین سپرایزا دیروکه. سال 1988 جه بریتانیا. رودان جی برنامه که تلفزیونیه و نیکولاس وینتون میوان برنامه یه. جنیشکه که و کسی نوا هولا برنامه رادبنا سرپیان و دستان بود قطن. او ده پرسید خیره چه بویه؟ ده بیشنه اوین دوروبرین ته همی او زاروکین جوینه که بری 5 سالان ده اوش بیدلوبانیا هیزن هیتلری رزگار کرن. و چنده جی ناوی نیکولاس وینتون چود دیروکه دا و سروکه وی دمی اسرائیل ایزر ویزمان سپاسنامک آراسته وی کر اونو که ناوی نیکولاسی افسانه و همایی که مروباتی السراست جهانه.